this man. I don't want peace. I want. Nagira ibibazo bibiri. Ibibazo byo kubura mega nkazigura zigashira vuba kubera Prophet Joshua arimo kumuvuga ngo amafaranga n'ibiki. Ngewe ikinzanya hano nukugira ngo imbuga nkoranyambaga zimfashe ngere kuri Miss Juru. Mukobwa mwiza, munyamafaranga kazi, umeze neza. Nabonye inzu wubatse ifitwe nabaca muri Kigali n'uru Rwanda. Mama ya Mungu, nashaka kugusaba service. Wamaye karibu mu rugo rwawe. Fa kuri aba Prophet Joshua bigira abantu badanje badafite nahantu ko mbabarira. Ngewe nze ngusure muri urwo rugo. Niyo nakifoto zifuti nkanagenda nibirenge hose. Kanange rero ntugire ngo n'umuntu uhubutse. Ngiye nitwa Mavide ningutanzi nyina filime ndi umunyarwenya nkaba n'umunyamakuru. Yewe ndi n'umustar. Mfite utuntu tw'itatuwaje. Iyi tatuwaje yakorewe muri Kingsman Tattoo. Miss Joy. Wamaye karibu. Hanyuma Prophet Joshua nawe najana ryanga murindi kanda kanyenyeri nayi tutaonana.